سلام دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است. بر زمین گسیلکنی الدار شومورودوف همچنین رومای ژوزه ماتیاس وینیا را به اجاره با حق خریداری بسته سوال روان کرد. جانب‌ها در مورد اجاره یک ساله به موافقه رسیده. ریمی‌ها امکان خرید کنی بازیگر اورگوای را برای سوال فراهم آوردند. وینیا به سفیر آمد در موسم 21-22 گزارش نموده در تیم ریمی 44 بازی گذرانید. سالی جاری باشد فوتبال بازی 25 ساله تاریخ اجاره در صفی بورنموث گذرانید و در 12 بازی به زدن 2 گل دست یافته است. اینتر باشد بعد آنی که در عالم کرونا ویروس به پلاگی ختم شد از درد سر خویش خلاص یافت. درد سر و مانع قهرمانی اینتر در موسم 21-22 این دروازه‌بان یانوس رادو بود که به اجاره به بورنموث فرستاده شد و انگلیس‌ها حتی می‌توانند او را بر عوض 8 میلیون یورو خریداری کنند. در موسم 22-23 اینتر رادو را به اجاره به کرمانزه و آسر فرستاده بود. در چمپیونات ایتالیا و فرانسه باشد دروازه‌بان مذکور 26 بازی گذرانید و 39 گل سر داد. اگر واقعا سبب اساسی درد سر و دل به حضوری بودن این نفر برای اینتر را بدانید، حداقل یک مرتبه بازی دوری 34 موسم 21-22 چمپیونات ایتالیا میان اینتر و بالونیا را که روز 27 اپریل سال 22 شده گذشت تماشا کنید. یوونتوس نواسته از آن که حق اشتراک در یوروجام‌های موسمی نوین را محروم گردید، تغییرات کادری را دوام دادن می‌گیرد. این نوبت یووه با محمد مخیتارین شرطنامه کاری را قطع کرد. نیم حمایتگری که به هجوم نسبت سابق دوست دخترش عیبدار می‌گردد بیشتر از یک سال به میدان نآمده بود. این هم بعد آن اتفاق افتاد که نیدرلندی 21 ساله که ماه آگوست سال 21 به صف بیانکانری پیوست یگان بازی در این تیم نگذراند و رفت. بار اخیر ماه می سال 22 در آیاکس به میدان آمده بود. قطع کنی شرطنامه با فوتبال بازی بکار حجه در تیم، یعنی بازیگری که عموماً به میدان نمی آید، منطقی است، زیرا یووه دیگر پول زیادتی ندارد که معاش چنین بازیگران نالازم را دهند یا که به اویفا سری آ جریمه سپارند. اتلانتا از برگامو باشد از زمره تیم‌های فعالترین بازاری در ایتالیا بوده. این نوبت بر عوض 30 میلیون یورویی برایش رکوردی حمله‌ور المریا و منتخب ملی البیلال توره را خریداری کرد. این حمله‌ور هم بعد آنی که با 7 گل بهترین نشانزن المریا در موسم قبلی لالیگا گردید و با وجود آنی که حمله‌ور اساسی اتلانتا کاسپر خویلوند زیر سید دیوان سرخ افتاده است، برای جان پیرو گاسپرینی سخت در کار شده است. PSG باشد بعد چند دو تازه بازاری اندک دم گرفت و دید که کار بازاری در اوج است، دیگر بار نوکران را به بازار فرستاد و این نوبت دستپروری بارسا را شامل شهر پاریژ نمود. این هم دستپروری بارسا ارناوت تناس است که چون فوتبال باز آزاد نزد لوئیس انریکه آمد. قرارداد کاری سابق دروازه‌بان 22 ساله با PSG تا سال 28 عمل کرده. تابستان امسال باشد محض همین دروازه‌بان با منتخب اسپانیا U21 تا فینال یورو 23 رسیده بود. اما دعوت این دروازه‌بان نو یکی از اساسی‌ترین ترانسفرها برای PSG، این هم خلاص شوی از ماورو ایکاردی و معاش گران او در پاریژ بود که ارژنتینی اخیراً بعد آن گل‌های قهرمانانه‌اش و پرگی از جانب گالاتاسرای خریداری کرده شد. دسته استانبولی به جانب PSG بر ایکاردی 10 میلیون یورو در مسیر 4 سال پرداخت نموده. خود حمله‌ور باشد هر ساله 6 میلیون یورو به دست می‌آورد. شرطنامه با ایکاردی در گالاتاسرای 3 سال مهلت داشته تا این دم در صف دسته ترکی تاریخ اجاره برآمد می‌کرد و در 24 بازی چمپیونات با زدن 22 گل دست یافت. با چنین گلزنی و البته وقتی سر به سر شدن با خود PSG هم انیق از غلبه دست نمی‌کشد. ایکاردی در چمپیونات به مثال ترکیه دیگر گلزنی را بس نمی‌کند، ولی پاریژیان باشد از شنیدن آوازها سر هر گلش از پشیمانی سر خوریدن می‌گیرند.
галатасарой ҳагарчанд мин баъд низ бо голҳои Мауро Икарди сарфарозӣ мекунад, тимҳои дигари Истанбулӣ ин корро беҷавоб намемонанд. Масалан, тими туркии Бешиктош бозигари хорватии Милан Анти Ребичро бо арзиши 2 миллион евро харидорӣ кард ва барои бозигари наваш маоши солонаи 2,5 миллион евроро муқаррар кард. Ба сафи Милан бошад Анте дар мавсими 2019-20 пайваста дар 100 бозӣ ба задани 27 гол даст ёфтааст. бо бозигари хорватӣ шартномаи 2 сола баста шуда ба хотири имзокунии шартнома бошад барояш 280 000 евро пардохт мекунанд. ҳамчунин барои ҳар бозии гузаронидааш ба ҳисоби ин хорватӣ 10 000 евро гузаронидан мегиранд. аз бозигари хорватӣ албатта ки дар Бешиктош манфиатбахшии хосаро интизоранд, вале як чиз дақиқ аст ки баъди ин қадар пардохтҳо Анте Ребич таги пул мемонад. барои варзишгарони украинӣ бошад дар ин давру замон дар дилхо марҳилаи синнисолӣ ҷойи кор дар Аврупо пайдо кардан хелеам осон аст. ин буд ки канаплянкаи 32 сола боз ҳам шомили Еврофутбол шуд. нимҳимоягари ҳуҷумкори украинӣ Евгений Канаплянка ба сафи тими руминии ЧФР гузариш анҷом дод. футболбози 32 сола бо тими наваш чун футболбози озод гузариш намуда шартномааш то соли 25 муҳлат дорад. тими ахири нимҳимоягар Краковаи Лаистонӣ буд. ҳамчунин дар дастаҳои Днепр, Шахтёр, Севилия ва Шалке низ бозӣ кардааст. намедонам тими руминии ЧФР ӯро аз куҷо пайдо кардааст ва чаро ин даста, вале эҳтимолан маҳз дар ин тим аз барои гирифтани маоши бедардмиён талаботҳо камтар бошанд. муаллифи зеботарин голи ҷоми ҷаҳон 2014 бошад, ҳарчанд ки дар масири маснади футболии хеш зиёд азобу машаққат дид ва сахт дучори нокомиҳо шуд, ба тақдир тан дода шартномаҳои футболиро то ҳол навиштан мегирад. ин ҳам Хамес Родригес ки ин навбат Сан-Паулуи бразилӣ шартнома то соли 25 бо ӯ имзо намуд. собиқ бозигари Реали Мадрид ба чемпионати Бразилия чун футболбози озод омада дар мавсими қаблӣ дар сафи Олимпиакос ва Ал Раян баромад мекард. бештар аз ин бошад дар сафи Эвертон, Реал ва тимҳои дигар заҳмат мекашид. хулас ки бо рафтан ба Бразилия ахиран шомили Колумбия шудани бозигари 32 сола ҳам наздик аст ва дар муддатҳои наздик мо метавонем шоҳиди хатми маснади варзишӣ намудани футболбоз ҳам шавем. нафари дигари собиқадори футболӣ аз амрикои лотинӣ Эдинсон Кавани уругваӣ мебошад ки бозигари Валенсия буд ва аз ин пас бозигари Бокия Хуниорс гардид. бо ҷониби аргентинӣ бозигари 36 сола шартномаи 2 сола имзо намуда, пештар бошад бозигар шартномааш бо Валенсияро қатъ карда буд. наздикшавӣ ба Уругвай тариқи чемпионати Аргентина худ наздикшавӣ ба ватан аст ва ин нафар ҳам бояд ки асои футболиро ба дигарон диҳад. дар сафи Интер Майами бошад як ҳамватани Мессиро бо арзиши 5.5 миллион доллар харидорӣ карданд ва ин ҳам нимҳимоягар Факундо Фариас мебошад. шартнома бо бозигари 20 сола то соли 2026 муҳлат дошта, имкони тамдидкунӣ ба 2 соли дигар ҳам вуҷуд дорад. дар ҳисоби собиқ нимҳимоягари ҳуҷумкори Колони аргентинӣ 16 гол ва 9 партофти голӣ дар 95 бозиҳо мебошад. баъди овардани дӯстони Месси ба Интер, акнун навбати пур кардани тим амрикоӣ бо ҳамшаҳриёни Месси сар мешавад. агар кор чунин рафтан гирад, дар сатҳи дастаи Бекхем дигар мин баъд ҷиянҳои футболии Месси ҳам омадан мегиранд. ин буд поёни барномаи Трансфер дар амал. тансияту пулдор бошед.